kardom milimen sarkuru milik pini kelas abang lapang ke divide si nili than pon je la si divide koson si joy kepen smart than pa thek ji la ke non pin nili step 1 step 2 lapen step 3 step 1 step 2 lapen step 3 an si nili than pon je la si ke cheng si nili than pon ji la ke step 1 pen le cheng ponana divide abalap ke thak si pupo la si step 1 pen nili pan cheng pon ni phet po ke cheng si ban joy ke pen le pan cheng ponana suppose 15 divided by 3 15 divided by 3 la puyat do dong si do pulte la ke divide si pupo la so symbol la ke divide symbol la kada wet la ta chini lo la si la lo pulte koson si la 15 ma so table number 3 long langdam na po table number 3 long dong si 15 doma be mahala be langdam 3 1 ja 3 3 2 ja 6 3 3 ja 9 3 4 ja 12 3 5 ya 15 ऐसे 15 के लिए कौन टाइम पेन ना 15 पेन 3 5 और 15 ऐसे आंसर के कलम जी क्या आंसर के कौन ना 5 दे 3 5 और से 15 नो ना रो वैसे लबांसो लके डिवाइड स्टेप 1 along के लसन सी दाम्पो वैसे लंगना mang वैसे लबांग पापा तकना हो स्टेप 1 abang के लसन नो वैसे स्टेप 2 abang के लसन हेलो हो suppose ahem dopo divide symbol pote ajar ke ahem sikim penangji suppose la dak dopo 25 divided by 5 25 divided by 5 pote muhe kana sonjala answer kolong sita chok sita me la dak bangke la ahem sikim nangji step 2 bangke ahem sikim nangpo ahem sikim nangji pote la bangke la 5 abang ke la puban nang po 5 bang pila la puban po divajol bang ke engke la kun abang ke quinten no ke di next bang kan la 25 di 25 di la divide apa bang ke puang tang binang po di kuan pen si divide po la so number bang ke la ahemar lo la so asan bol bang ke la so si danang po la so kim danang po lalu kim dek kena pilih prote labang ke alu si binang po lalu prote engke keklen nangje putar bangke non si po langdam longpo lason lo muher kena son ajar lo 5 alan ke kan lo 25 se 25 doma bema se 5 1 or 5 5 2 or 10 5 3 or 15 5 4 20 5 5 or 25 di se 5 5 or 5 dark 5 berarti lah 5 into 5 si 25 answer ke bangke lah dark si kalong do bang kali lapen lah multiply answer si la dark bangke tok nang ji di la si 25 lo pulte la bangke siri pen la do minus nang la dark minus claim de nang ji la sila minus claim de lo pulte anke minus claim de lo pulte enke la dark ko answer long pohonte la 5 pen 5 dam jite 0 lo 2.20 dam 0 pote than kate 0 lo se dal da ke claim ji da ke avilo वैसे आंसर के कौन के long जी कहते आंसर के long के la कौन मसी divide e number ma हला लो आंसर लो 5 दे वैसे कौन मा la pen divide के long e da के तो है की b है दे la da कौन मा la 25 pan के pa long e number है नो हला लो आंसर लो 5 दा लो la के step 2 lo Nasi kini nerem nang pote non aku next abang claim to that po papai pan ini non claim to that po la bang mesti dia nang ho papai dang na la si 138 divided by 2 ada bang ke simple bang lo digit bang la puchol hai to keklen nang ji bang kelasan ha keklen nang ji bang kelasan lo sapo la tu bang ke la ku ban ha tu bang la ku ban noi inke la hem ki moi divide hem ki moi inke la so 138 ban la bining ke dak le bin ha puno 138 deh la si 138 la si
tu ban si divide nangji pulote koson lo itum ke claim nangji ke la si ong o pulote itum men make 138 pen ke itum la ke 2 pen lo ke claim un eda ji posi la pena number first digit kon number ke do first digit ke 1 and kun la divide ji pen ke kan la 2 la si ong ning la das ong ning pot 1 bang se ong ning pot si la ke 2 binak mo di 1 bang ong ning pulote 1 bang pilot ning ke la 3 long ram dat po 3 long ram dat po kan po dake 3 pen atum jirpo chibi dat po atum jirpo ba chibi dat 2 digit lo pulote kan po ke 13 harap ke minus langsung kiram pula bang kali lah so kiram bang ke mana atum kiram le kali jirpo chibi dat po atum jirpo chibi dat po atum ke 13 ando kok po de 13 ando kok lo pulote inke la tu phana si atum se ong lo mate di atum cerap tet lo 13 lo la si tu bang ke 13 dema virtual line ke se hisab mang po la phan mane exactly abi bulat pusita me kom cheta bang do bote hala bang se dak purna binang po hala bang se dak binang po la si 2 1 ja 2 2 2 ja 4 2 2 5 ja ke 10 po ke di inge 2 6 are 12 2 7 are 14 so 14 ke par jat lo la si 2 6 are 12 ke dolo mate di 13 ke abedela ऐसा में मपे नंग पुलो के माने aber chat abang ke lada number pen aber chat abang ke tokme lapen ladlab abad bang ke he माने tong nulo lapen abad bang ke hisab nulo lasi minus inodak puke lahan bicar bang ke minus 2 meaning mati lalu lasi lahan lo 26 lo toklo pulote tum answer 26 pen claim pada daka pila bang po 12 di 12 lo pulote tum la minus apranam po laba minus apranam po la dak minus de lo pulote la tum 3 pot 2 sampai tekan la 1 only 1 मतलब 1 पर 1 जी की 0 लपु के आवे देलो से आवे 0 पर tok ta chok tok te cholo dak bang ke pu biko lip check nang po biko nang po inke non next ke dolang ke pi dolang ke it dolang di it bang ke dada ke ajat ta vedera pasi da ke it ke nang ke sun tu pong ke la one bang ve lo di la si one bang ke last tu themunak lo pasi one bang ke ajir po phan chang dat po kan it phan chang dat po je itin de kok po di so one pen it ke la tum ke pilo jirpo chibi dalo itin de golo pasi itin de golo posi tu bang ke itin de ma hala bang soal alan manangan posi suppose example 2 ya ke 4 2 5 ya ke 10 mutidi 2 6 are 12 2 7 are 14 inke 2 8 are 16 2 9 are 2 9 ja kala itin nang lo 2 9 are 18 da minus ino inke la minus non enke dak lam 8 pen 8 pen ta vedet po 1 pen 1 pen ta avedet po la si answer ke kon la ke long ke la mo pen la hadak mer ket ne mohet ke thana samphor angsong kon ma la pen la dadak angsong ki bian number an ke pilo la answer lo answer kon la 69 di la si answer kon la ke long ke 69 la lo la si content pen divajol ke claim 8 pen athi answer ke long kan lo answer ke 69 jo la pulo nasi lahan lo kasi step 2 bang ke tang alo third step bang ke sabso ding muchor lapen ong muchor lo lasi lahan lo so for example ni dak tok po ho 73 92 divided by suppose omu chonna khode 42 di lalu pulote 42 then asole kinna honte 42 divided ahem kimon inge ka dak robinoy 7 kana 3 9 2 di 7392 lalu pulote question si claim po 42 1 ja 42 2 ja pulote la ke ong oi me de 84 le ro i me de se parjat po ha se 2 time me parjat po se 1 time has annoy 1 time penatum annoy inke 4 la 42 1 ja 42 di inke to minus non minus pada kada kan dala ha only 1 and the kan ha 3 di only 1 la common nak di 31 na common nak lo 42 bang se ong mun nak lo la suppose kana 9 bang da bang jipo di 9 pan da 100 po an lo polote non that's 300 kan lo 319 ni rokom di
la si la puna extra claim mo ho 42 into kan man si la trainer per ning suppose 10 time pulote 420 le argument 10 time mate 420 la si suppose example 6 time eklo senang 6 time eklo senang pulote 6 pulote kana 6 2 ja kana 6 2 ja 12 di one remainder pulote 4 6 24 25 252 ber lang di chok kider lo pulote ong elang kasi 7 time ekam tuna 7 time ekam no pulote kana 7 2 ja 14 di one remainder 7 4 28 20 29 di 29 294 di next इतना में तो पार्ट जब देखो 7 टाइम क्या मतलब बोलते हैं 294 ली दा डिवाइड नॉन सॉरी माइनस नॉन ला माइनस लो बोलते हैं दा तुम कौन लॉन्ग पो के हो 5 बांग पो दा तुम के आपका दाग के दी 2 बैलेंस के get 225 below 42 om na lo 25 below claim pok pula 200 body 252 de 252 betul lah puna aku trend suna ho da raf suna raf na to suna 42 into kan pen lo 200 per lem met ka lo 6 time pen polote met long lo mati hadi 6 time claim oi pate 6 2 ya 12 di 2 le di ke one remainder 6 4 24 plus 1 ke 25 di 252 dono ke di 6 time claim oi anke 252 di la minus lo di la minus lo pote la 4 per 4 sorry la 2 pen 2 tam jute 0 5 5 jam 0 2 2 jam 0 di se answer kona ke long ka lada tume ke to la lo answer la angsong kan mai tum ke long hedi 176 answer ke 176 lah answer ba bang ke mo next video ne ko clear pen in kan thupo samen ke anta tang ke la first second third la ke divide bang ke mane pin than pon tang lo la si non ke bang jila bang ke nili class पे से चेंगपन पो कोपिलो क्लास 6 मैथमेटिक्स क्लास 6 में चेंगपो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 ता चेंगपन जी मो 9 10 ता दोपन जी लसी लबंसो वीडियो लोंग नाले तुम बुक्स पेन सी नीली नेक्स्ट पेन के माने चेंगपन पो लसी नाले तुम la apran si la mathematics cheng technique phang pulte books long pen lang ponji pulte thekpon ni pulte la plus minus divide bang ke la pu extra simple on books pen pedes tame nal tum charlie pon thek nang ji la bang so video la le along nang tum lang pulte thekpon po ansi tum books long pen tum ang ton tum step ang deng handi tum formula pen cheng lok la hai thekpon long po kardom